mina makhubale ngiwashayile ukuthi lo muntu avuka ahlale kuwe bese nasufika ngalaso uthola inhlanga ngikuthwalisa ngaloya muntu angikutsheli mina inyanga ukuthi loya muntu ogezela yona wena wazi ukuthi uyolahla amathunzi kanti loya muntu esiyomvusa lapha kuthwalisa ngayo awazi wena so masikhuluma ngemidliwa ke sikhuluma ngento ejulile kodwa ke ngeke sikhulume sijombe imiyalelo esayinikwa masithatha lo msebenzi wobunyanga kodwa ngisama ukuveza ukuthi umdliwa lesi sigubho naso muwazi ukuthi wasilale sethuneni 7 days wasusilanda loya muntu loya musuhambile wena loya muntu anthi mawumthenga umkhulumisa uyamthembisa ukuthi hayi uzothola ugologo phambili uzoyishisela unyama phambili ngoba bakini sebekulahlile ngisebenzele uzosithenga lesi sipoku ukuthi sikusebenzele phela isibindi sihlukene kaningi kukhona ukuthi usebenza ngethuna kukhona ukuthi usebenza ngokuthi umbe uthola ithambo kukhona ukuthi umuntu niyamnquma impela nithatha iziqubu zakhe ngoba phela lento iyakhulunywa ngaphandle ikhona ukuthi umuntu uthola isidumbu secuye iziqubu yebo i-system yokuthwala leyo umdliwa loyo ngoba wena wenze leyo nto nenyanga yakho izofika lento ifika ifaka inhlanhla lakhaya kube nemali eningi kungafa wena laba basele ngemuva bazi ukuthi ayikhasi nenhlanhla kanti wena wenza imfihlo wanquma umuntu wathola iziqubu zabantu wenzani ake ngibingelela mbukela lapha ekhaya igama kumzothule ngokeshembe isibongo mafovuka njengete ngabani samba nesamba unkosi ngalala maqedo lalabafozana ngunokwathe izikhundla othi mawuvimba ngala thukusungale ngumkhovu oyiphayo umadakeni oyishasa nketela ngiyabingelela le inethezeka TV njengamanje sikudokotela uLukhele uDr Lukhele bayamazi bathi Thuluzame lelo gama likhona lithi Thuluzame ngoba sewazi amagama amanye ukuthi awu aqala kanjani bakuthiwa Thula Uzame masibeqhamulela bathi Thuluzame yebo makuthiwa Thula Uzame kusho ukuthi ungabakela umuntu umsindo ungathi inkinga yakho inkinga yami ngathi mina manginenkinga bese uyitshela ukuthi ngiyakudinga enkingeni yami cha njoba ngithule uyangazi ngisey'inkingeni eziningi ezahlukahlukene njoba ngakuchazela ukuthi sengimaphi ney'nkinga zami ngithule ngiyakunika ukuthi yazi ukuthi ngiyezama yebo so manje ke igama ethi Thula Azame igama ngalicanjwa indoda ethile engengisho kuyoze kufika isikhathi ukuthi ngihambe ngingayisho ngitshela abantu abathile nje abaziyo babekhona makuthiwa le ndoda ithi senkingeni eziningi iyathula kodwa izami sibonisa iphumelele singazi ukuthi iphumelele kanjani so yase le ndoda ke ethile engengisho yasiyasho ukuthi hayi uThula Zame lase ligama liyahlala kimi ngalizwe ukuthi hayi le ndoda iqinisile mayithi Thula Uzame ngiyathula ke mina ngizame ngishungazela ngoba khona abantu abazindaba zakho kwedlula wena utho ukuthi wona awuzazi lezo indaba abantu bazindaba zami kunabantu othola ukuthi bayazi ukuthi abantu abathile sebenikiwe imali ethile ukuthi ababulala Lukhele uthola ukuthi abantu bathule nalolu daba nami ngithule bona bangidabukela ukuthi hayi sizoza kuthula Lukhele sebulewe kade kunjalo babona isikhathi sendlula yabo khokhiwe phela la yabona ngizwa kahle so indoda ethulayo wena noma ungathula nokuthi uyazi ukuthi ngilandelwa into eyiwukuthi uthulile ngithule njengawe kodwa ngiyezama so leli gama leli liyeli kunika ukuphila ngeke kuthi noma kuthiwa izinto zimnyama zilikhuni ngithi hayi ngoba kuThula Uzame ngake ngezame ngisasophinde ngizame kunjalo ke ngizwe kahle dokotela namhlanje sifuna ukungena endabeni enkulu ethinta umdliwa abantu umdliwa bawazi uze ethi umuntu nami kuthiwa ngihlushwa umdliwa nami kuthiwa ngihlushwa umdliwa yini umdliwa dokotela umdliwa mfokashembe sibeka icace abantu bayazi bayizwe bofika osiyazi bayichaza ngendlela yabo kodwa mina ngendlela engazi ngayo kithi umdliwa ukhona welashwa futhi walungiswa ngendlela yakhona
masithola nasemandulo obaba bethu bawulungisa umdliwa nomkhulu bawulungisa umdliwa kithi qale awuphelanga umdliwa usakhona so siyaphila nawo yebo ke kuyangithusa ke mangizwa kunenyanga ethi izolahla umdliwa noma izokhipha umdliwa noma izoqosha umdliwa ayinzima le yanto umdliwa umuntu egcineni kosuku othola ukuthi uyamazi noma wamnikwa ungazi ngoba nabo abantu siyabelapha shembe umuntu ufika lathi ufuna ukwethwala athi ufuna into yamandla umthatha umuntu shembe uyomgezela phezulu kwethuna lo muntu awumniki wena ukuthi uyomthwalisa ngalo wamuntu oyomgezela kuyena uthi mawumhlolela ubamba ukubambako bese umdriver lo muntu uthi hayi yabona izichithe ezikuwena seziheavy kakhulu zihamba nezipoko eziningi engathi besingadlula ethuneni ugezele kulona ushiye lesi sipoko ohamba naso kwezinye ipoki kanti wena manje ususebenza ubunyanga ngoba kufuna abantu baqonde ukuthi kukhona ubunyanga ngizwa kahle Lesingeke sikutshele wena client ukuthi njoba siyethune nogezela kulona wena ngomlomo wakho uthi uzoshiya isipoki phezulu kwezinye ipoki noma uzoshiya isilwane phezulu kwezinye ilwane noma uzothi kuleli thuna ngilandelwa ngabantu bafuna ukungidubula bafuna ukungibulala benzani nginezitha ngicela uvuke ngiphosa le mali ngiyakuthenga mina makhuba lengiwashayile ngiwashayela ukuthi lo muntu avuka ahlale kuwe bese nasufika ngalaso uthola inhlanga ngikuthwalisa ngalo yamuntu angikutsheli mina inyanga ukuthi lo yamuntu ogezela kuyona wena wazi ukuthi uyolahla amathunzi kanti lo yamuntu esiyomvusa lapha kuthwalisa ngayo awazi wena so masikhuluma ngemidliwa ke sikhuluma ngento ejulile kodwa ke ngeke sikhulume sijombe imiyalelo esayinikwa masithatha lo msebenzi wobunyanga kodwa ngisama ukuveza ukuthi umdliwa lesi sigubho naso muwazi ukuthi wasilale sethuneni 7 days wasusilanda lo yamuntu loya musuhambile wena lo yamuntu anthi mawumthenga umkhulumisa uyamthembisa ukuthi hayi uzothola ugologo phambili uzoyishisela unyama phambili ngoba bakini sebekulahlile ngisebenzele uzosithenga lesi sipoku ukuthi sikusebenzele phela isibindi sihlukene kaningi kukhona ukuthi usebenza ngethuna kukhona ukuthi usebenza ngokuthi umbe uthola ithambo kukhona ukuthi umuntu niyamnquma impela nithatha iziqubu zakhe ngoba phela lento iyakhulunywa ngaphandle ikhona ukuthi umuntu uthola isidumbu secuye iziqubu i-system yokuthwala leyo umdliwa loyo ngoba wena wenze leyo nto nenyanga yakho izofika lento ifika ifaka inhlanhla lakhaya kube nemali eningi kungafa wena laba basele ngemuva bazi ukuthi ayikhasi nenhlanhla kanti wena wenza imfihlo wanquma umuntu wathola iziqubu zabantu wenzani abantu yabona ngizwe kahle yazi ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi sakhuluma ngakho konke lokho kukhona lesigaba esithi yonke lento uthola ukuthi inemigomo nemibandela kukhona eyondliwayo kukhona engondliwa ake singene nakuyona leyo ekutheni ukuthi isuka phi izifike lapha igama elithi imdliwa liphuma ngoba kunento engasaziwa edla yonke into la ekhaya ayidli into engayazi idla into yayo ngoba manje phela isipoki lesakhandwa ngabantu abathile behlangene behlushwa indlala bakhuza indlala kwasho ukuthi inyanga neclient aba-understandani inyanga yenza ubuhlakani yokuthi ukuze lo muntu understand lo uzathabatha umcimbi omkhulu ukuthi aphumelele ngizwa kahle ngoba masithi umkhovu sithi uMantindane sithi ipiano into ongeke uzuyikhombe ngishona ngomunwe leyo kodwa inyanga itrainiwe iyazi ukuthi yini leyo namafutha omkhovu aliki client eliyoze lazi ukuthi yini leyo ngoba mawuthi khona iclient elithile yawazi uMantindane alifike la ekhaya nesikhupha sikaMantindane noma neyinwele yebo ke kuze phela kucaca ukuthi nikhuluma ngemkhovu nje noMantindane notokoloshi awufike noma nomchamo noma namasimba alento othi uyayazi yaphila inyaphi lento ongitshela ngayo
Kodwa ke amafutha ngiyawabona into ekhona kodwa yini le Shembe ziningi inyanga la namhlabeni zithi sinamafutha amantindane nomkhova. ya ngifuna ukuya lapho Akekho othi unamasimba alento, akekho othi unoboya noma unesikhumba noma othi uneyinwele zalento. Uyayizwa lento ekutshela yona. Umuntu ukutshela ngamafutha nethambo, amafutha nethambo. Mawuthi amathumbu aphi isibindi siphi lutho. Uyabona ke. So masikhuluma ke ngomdliwa, sikhuluma ngezinto njengamanje thina siyaphila. yebo Sifuna lezi zinto, sifuna umkhovu, sifuna ukudonsa ngamantindane, sifuna ngisho usadawani uqobo. yebo Abantu uyabona. ngizwa kahle Inyamazane okukholakala ukuthi inyamazane yemali. Akekho oza nesikhumba saleyo nyamazane. Okusho ukuthi imfihlo le enkulu kakhulu kodwa ekugcineni wena okutholile kwakusebenzela. Yazi ke ukuthi lento yakho mayikusebenzela usuyiphethe yiba nomuntu phela ozoshare naye ukuthi ke lo shune ngophethe uhamba kanje. Makwenzeka ngihamba uqhubeka la. Mawudideka uthola ubani noma uthola ubani. Lento la iphuma khona. Kodwa lento iphila kanje ayihluphi. Lento kwenzeka kanje ayihluphi. Uyantu angizwa ukuthi ngithini. ngizwa kahle Manje ke sekuhamba isikhathi ke mina sengifile. Angisekho emhlabeni. Lezi igubhu zami seyilambile. Zinayo yonke into lesikhuluma ngayo. Akusathelwa uju lapha, akusathelwa mhlakuva, kuphela unyaka wonke akho ngisho inyongo yenkukhu. Kuphela unyaka wonke kuhlatshwa imbuzi lamnyango kwenza umcimbi kuthiwa kukhunjulwa mina kubuyiswa mina. Kodwa manje amathuluzi ebengisebenza ngawo afaka isingwala ekhaya awatholeli utho wona. yebo ngizwa kahle Sekuphuma umdli wake lapho. ya Endulo ke thina ngakithi ke into beyenzeka beqhamuka abantu basezweni langaphandle. Njoba khona operation Dudula le kaphakela umthakathi nongizwe emchunu. Uqoshwa lamakwerekwere. Ayashanelwa ayahamba. Yebo. Ngakithi ke kwagcwele lesizwe saseMozambique kulezi zimbi zakudala. Labantu befike emakhaya bafike belusa inkomo. Balima ingade. Beyizimba mgodi besebenza kanzima. Omkhulu bethu ke bathi ke hayi lusa inkomo makuphela unyaka baye esibayeni. bekunika inkomo Bathi na inkomo yakho. ya Ando umuntu akakwazi ugoduka biyele emuva kunezimpi kakuba kubiyeleke ekhaya. ya Athi umuntu eyakhe. Nawo nje kozako iziphela iminyaka ibe yishumi. Mase lezi nkomo ezikhonjwa bese izala kakhulu. Phela indawo leli. Indawo leli inenhlanhla enzima kabi. Lezi nkomo zakhe umuntu izala kakhulu, leza lekhaya seyizala kabili kathathu seziyaphela. Sekunomhlambi walomuntu okuhamba la. Bese beplano omkhulu ukuthi ngeke lo Gaspar uzosidalela inkinga. Bese uyathatha. Bese omkhulu bahamba emini befike bawudukisa inkomo bayibeke kude. Bamba umgodi lapha entabeni. Ahambe lo ufuna inkomo angayithola abuya athi inkomo akayithola uthi wayephindela khona. Bese ephindela khona ufuna inkomo sekuhlwile bonke abelusi sebehambile. Sekuye yodwa uhamba ehlathini. Bese zimbamba ngevayisi lezi zomphosa emgodini zimcishe khona beyiba khona kinyanga econtroller lo muntu lo agcijwe lo sekucishwa lokuthi lo muntu usefuna utho lwakhe and usecala nokukhuluma indaba zokuthi usekhulile usefuna nokuhamba usefuna nokuphumuza mhlawumbe usenawo amacala okumithisa lapha sezalisile lapha yabona sefuna nokuhlawula sisocala ukukhuluma isitori esinzima usefuna utho lwakhe so omadara ke bese behlala kuye bese bemsotha uyabona bese bahamba omadara la ikhama kuhlatshiwe omadara bethatha amaphathathile enkomeni bethatha izinto ezithile benyuke baye entabeni bawumthiyo uthi hayi naye adle lapha ya bamhambisela isicombodi sakhe bamgqiba nesikhwehle sakhe nesitshela gwayi sakhe nalesigcoko secowboy nesitswephu sakhe nesagila sakhe bafaka imali eningi emhlophe kuthiwa siyakuholela saluhamba ungasabuka emuva bebamtheka ngendlela ethile njengoba namanje ngishuye emanzini uphatha imali emhlophe ngishuye ethuneni uphatha imali emhlophe yonke into osukuyicela ezintabeni nje emgedeni mawuphethe imali emhlophe uyezwakala kuyalalelela ngoba lento eyipoki phela isipoki ngoba kungasumuntu wakini makumuntu wakini idlozi basikhuluma ngesipozi kumuntu ungasiye wakini sesichaza ukuthi ke lento yomdliwa into einzima bese kuthi ke ngelinye lamalanga
sekufika inyanga ithi yaphengula ithi yahlola ithi ishaya umhlahlo yalandela yathutha hayi lo muntu lona ulandela umdliwa kanje. Angithi lokho kuqala la ekseni ukuthi omkhulu akasatshelanga muntu ukuthi kukhona umuntu esimamisela isiqombe sakhe entabeni khona amaphatha athile sithi idlandoda. Yilo muntu wayelusa la ekhaya. Ngenitshelwe futhi nina. Ngenitshelwe nina ngaphela nizihamba nikhuluma lento bese kuyamangalisa konkosi ukuthi hawu umfana belusa endaweni ethile wasezweni elikude wanyamalala. Kodwa makhehla athile asuke azi ukuthi hayi sekunjalo iyafihlwa lento ikhulunywa le emashingweni la kudliwa khona. Uyabona umkhulu bazazi indaba bahambe nazo ke indaba. Manje wena mawuthuthushwa umoya wena ungathi uyazila hamba iyoni upholo kuphupha kuthiwa inyongo. Wathi uchaza into iphupha kuthiwa ngiphupha usibanibani uthi inyongo wena ukhisha inyongo bakushunqisela into ethile enolimi lwemvu uzudla shut up ngaloku uphupha lento iphupha wa manje upequlila imfihlo. So sisekuthinaneni ke njengamanje abantu baphasi phezulu bafuna igubhu bafuna impondo bafuna ini engakusho ukubona wena msakazi ukuthi akabe nomuntu amhlebelayo ukuthi lento isebenza kanjani kuze lento ingaphenduka umdliwa ngoba kufana nezinhlanga mase zehlelwe ngamandla ziyaphenduka zigqilaze. Yebo ziyaphenduka zigqilaze zibe umdliwa ke isimo esinjalo. Inhlolo noma ukuhlola sisuke sesikudingela ukuthi sithole ukuthi ukufa komuntu noma umuntu wathwetshule ethunene noma mhlambe waqatshwa amabutho othola ukuthi noma izizwe noma kunamathamba abantu ngoba abantu ukubezwe nje nezinye inyanga oza kwethu sisebenza nabo bathi hayi kufuna khanda ibutho logqitshwe entabeni yasesandlwana empini yasesandlwana kuzokhanda amabhande ukuthi afakwe ngabantu bakwazi ukuthi babe nequnga noma nochuko olunzima kwafela abantu la. So kufuna uyibambe lapho lento yomdliwa ukuthi lento yomdliwa ikhandwa yithina inyanga nama-client wethu bese umuntu esekhohlwa ukuthi kahle hlela mina ngaphakanyiswe lentabeni okwakuliwa kuyona impi. So mase kwenzeka lezi zinto seziqaka inyanga le phambi kwakho itshela ukuthi hayi mina nginesigubhu ngasiphakamisele empini yasesandlwana noma encomo noma emshatha noma kuphi noma mhlambe esigodini esithile kufihlwa khona amakhosi angakhona lapho. Uyifunde into mawuyenza nenyanga futhi ungayesabi inyanga uyibuza ukuthi mkhulu siyancika emathuneni masenza izinto zethu cela umkhulu angikhulise njoba ngithe ngithatha isibindi sokuthi ngifuna into enamandla umkhulu angangifihlela angangijombiseli umkhulu ungangesabi ngitshela iqiniso la sivusa izipoki noma senzani. Uyabona hayi ngoba inyanga uyidimanda kodwa uyimbulela umqondo ukuthi lento usukhulile nawe kuze kusasa makuba nenkinga le location kuyiwe kuyona sekuyogezwa sekuyobonga ukuthi hayi asihlukane. Ngoba lokho kuyenzeka lokho. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi zikhona yini ezithi mayilandwa kakhulukazi uthola ukuthi sithinta umndeni wonke kodwa walandwa yimina umdliwa thokuthi nakababa omncane sebeyaqala bayathinteka naba kwemenye imindeni ikhaya la ekhaya sebeyaqala bayathinteka mhlawumbe ngiyilanda lento imisebenzi yonke eyogcinela umkhulu yenziwa la ekhaya. Hayi no shembe ngakulambela nje ngikwenzele kube lula umbuzo wakho ufanele wena nababukeli ngicabanga ukuthi ubafanele lo mbuzo. Vele ufuna wami mina njengenyanga masikhuluma ngomdliwa sikhuluma ngezipoki ezithinta isibongo sangaphandle amathuna angaphandle ongawona wakini awuhlupha umndeni wakini awuhlupha masekuhambe wena ngoba lento uyicontrola wena la ngifuna khona ingumphako wakho yaziwa uwe. Umdliwa ohlupha emndenini ukuthi la ekhaya thina sizelwe siphahla nangogogo noma ugogo uyena osenzela izinto la ekhaya bese wena wedwa ngasese nenyanga yakho senihamba ngale singazi thina senomthwebulo ugogo usukhanda isigubhu ufaka inyama kusuka into uthwane gogo zingena esigujini sakho noma nenyanga yakho nesibindi niyamumba nifike ninyomlingalo nenza umkhuba ngogogo wala ekhaya thina sikholwa ugogo la ekhaya ukuthi usinike izinto wena usunemfihlo nenyanga yakho esingayazi thina udaba lakho elilodwa manje ugogo lo senizombhanqa nalomantindane nalomkhovu nalolpiano
sadawana nalendlula mithi ngoba manje uphela usuyakhuliswa manje usuzoba umongameli uyasiqhwagela sesibethe sibiza ukhokhe empepheni uza slowly sibethe siyambiza uza slowly kanti usesebenza kuwe wena usumkhande nenyanga yakho umdli wake uzosuka kule mikhovu nalabo mantindane othwebule ngayo ugogo ukuthi understand wena wedwa so mase bebhula ke labantu ababhulako babona ukuthi wena uphehle amanzi wathi idlozi alisebenzele wena wedwa lapho engifuna ukuya khona nansi inkinga kugijwela amabhakede ebusuku lemini kugezwa kuthiwa ke kuvalwa amanzi kwenziwani kunqunywe iklabhu ibhekise emva laphambili imbuzi ezimnyama ibhekise inyawo phezulu kuthiwa kuvalwa amanzi ukhona lo mphehli wamanzi ukhona la nomndeni le process uyibuka yonke maniqeda la uyanyamalala uyoreport enyangeni yakhe ukuthi le yanyanga bilapha yenze lezi nalezi izaba bese ithi inyanga buyela back uye la nigezele khona udonsa inhlabathi uye emfuleni lowo ukhamanzi uyethuleni la benithethisa khona ugogo kabusha ulethe la siphinde sijike lento ibuyele kuwe bese kuthiwa lezinyanga isebenze kanti ndlala umuntu ola ingaka inhlambuluko ingaqalwa manje kusekusasa so lokuthiwa kuhlanjuluko if kunabantu othola ukuthi bayahlola bathi wena hlambuluka udouble T wena hlambuluka udouble T hlambuluka udouble T ngoba manje imfihlo eyigcwele lapha ziningi kakhulu so ukhona umdliwa okhandeka from kwifamily if kunomuntu osebenza ngamathuna ala ekhaya kodwa hayi ngoba abantu bala ekhaya bawumdliwa izinto ezimthwebulayo ezumkhuba ezimthwebulayo okanye mhlawumbe bafaka izibeni kunoholoholo inyoka yabona okusukunyiswe ngayo mhlawumbe ugogo wafakwa izibeni wabhanqa nenyoka thizeni wena othwele ngayo wena bhutwa la ekhaya sesibethe thina ugogo siyamemeza akasasondela kanti ugogo usezibeni udonswe inyoka le yanyoka isungumdliwa kuthina la ekhaya iyona thina kufuna amasicushwa sicushwe kubulawe yona kodwa makubulawa yona kufuna ihambe nawe ngoba phela manje wena uthi mayiflowa uyoreporta kulogonondo wakho phinde futhi uqale phasi ushuni nathi silinyazwa ile yanyoka ayistabukele yanyoka yasibulala thina kodwa ugogo kufuna ngabe yastabukela kodwa ngoba usethwethuliwe usehamba ngaphasi komthetho wale yanyoka elapha ezibeni yesethwalo sakho vele usuthwele kuyacaca ukuhlukanise kabili kahle ngoba ukubekele lokho ukuthi lo owamathuna ngaphandle awuwona umdliwa la ekhaya inkinga mase kudlule mina mase ngidlulile uzosala usuba umdliwa okay imkhoba siyazi nokuthi wawudlani mase kuthi lo wasekhaya kagogo iwona ke oyinkinga ekuthenini ukuthi kuthiwa hayi usibanibani uyena othole ngedlozi la ekhaya uzubizwe ngegama kuthiwa hayi usibanibani waphendula amathuna ngisho samba sithi kanti yena naye bethu lingisa mhlawumbe wayethu lungisa umdliwa mhlawumbe okhona la ekhaya omunye wangawutshela umndeni waya ngasese ngoba into uthola ukuthi hlupha wonke umndeni noma ke omunye lo hlupha wonke umndeni unjani no phela unganikwa nawe uyihlo makuthi uyihlo vele kukhalwa ngaye la ekhaya uyena olalenyoka eyathwebula ugogo ohlala ezibeni ugogo usengaphasi kwale yanyoka mangabe ushiyelwe uyihlo awunankinga loyo uyingozi phela ngoba kwamnikazi vele bekasigqilaza ngoba ugogo asimthola uhlele ezibeni nenyoka aphinda ashiya indodana yakhe iqhubeze lapha ya so thina kufuna manje ukuthi uNkulunkulu usizile nedlozi lala ekhaya ngoba phela khona amathongo nokuhlola okuserious kubalekile kwesinye isikhathi bese sikwazi thina ukubhasoba le second king mangabe lenkosi ephambili yasixaka kufuna makuthiwa lo oshiywa nalomkhuba noma ushiywa nenhlanga yokuthakatha yabekisa kufuna bese mawusehlula wena usihlinya wena makwenzeka uNkulunkulu asisize wakuthatha wena bese kuthi lo ophethe lelifa lalomkhuba bese simphuthuma simphuthume ngempela sikamiyekela yebo okay wedokotela ke ake singenela ekutheneni ukuthi ke imisebenzi emkhulu efana nale yokuphakamisa abantu
usukhulume ngeyigubhu nokuthi naso siyavusa emathuneni thola uhlala 7 days sidlule sigezwe emanzini elivukele umuntu uthola ukuthi nomuntu uyafika uyogezelwa emathuneni una lenkinga mhlambe ethinta umdliwa kodwa egcineni njengodokotela uzomdriver wena ngoba naye ufuna umcebo mefika la manje inkinga uphazanyiswa ilomdliwa eze yophakamisa lo muntu noma uvuke lomdliwa ovusayo. Ngifuna ukuthi sikhulume ngakho konke nje manje sithinte lemsebenzi okuyiyona ekhona la ekhaya kwa DR Lukhele ekutheni ukuthi lemsebenzi ikhona yipi ekhona etholakalayo khona uma umuntu ethi yena ufuna ukuphakamisa izinto zakhe kakhulukazi kulabo bantu abazama impilo ngokuthi beyimele abazama amabhizinisi. Abantu abazamako inkinga enkulu njoba umuntu enothando lokuthi ufuna into yokuphakama ingoba ehlaselwe ufuzo lwabazali bakhe. Mina njengoba ngiyinyanga ngumpolifiti ngumthandazi ngumfundisi into yokuqala nje ngihlushwa ufuzo ngisafunda isikole ngisecrash ngika first year ngiqhubeka bengithanda ukulingisa ubaba ngani uyabona so ngibheke ekuthilaneni umuntu osuke ezofuna into yokuphakama ingoba nakubo khona obhuti abathile abaphakeme anti sithi sikhula sikabafana sibancane obhuti abadala abafaka amablend enoti namasheti ayisikoshi namhlophe namavesti ngaphansi befaka amabhande la besibuka siyithanda lento abayifake la sakhula sase sesifuna sasizayithola so lento umoya iyathelelana. Sengisho ukuthi ke la ekutheni abantu sebeyitholile into yokuphila akucheckwe le ephambilini ukuthi bisebenza kanjani isadla yini obhuti basakhona noma basekho obaba basakhona noma basekho babe ngasekho sibuke ezintweni zabo babe ithembile ukuthi sizakwazi ukujabula manje sithathe zethu lento nje ilula nje makuthiwa umkhulu nogogo abawuqedile umshado wabo kuthiwa nawe zama ukuthi uqala uqedele bona kucala kuma wenzo wakho kuzohambe kahle injalo ke nalento yokuthwala musu ukukhuphula kwakho kanti abantu abaphambili kukhona ilek ekhona yiko ke noma umuntu sithi sizomenzela ngisho inhlanhla yasemsamo sithi hayi awuqala osholeza lana la kunezikhala zezikhona then sizokushaya inhlanga zempumelelo kunomgudu omncane sicela sendlule kuona ukushweleza or simthula ithunzi or sithi hayi awuye ekhaya wenza itiye kuyakhaleleka emuva siyakutshela makunendlala emuva yamandla athile ohamba nawo uthola ukuthi isidomo lesasifuni ngekuzwa ugcina usujomba lapho usumtshela ukuthi hayi mkhulu awuwenza inyama ka400 lapho ubamba ipresident ushise la uthi wenza usi ngena la shisa impepho ubize ugogo bakho kahle ubadonsele lapha bathi ukuthokoza bese singambili singabridger kube ngumakhenika ngabe ngithi ngiyabypass yabona manje shothi le moto ezidosa go direct akusekho lapho manje le client ngiyabona ukuthi understandani ukuthi lento ifunako noyihlo wayeyisebenzisa ngoba kuyenzeka dokotela ngifuna ukuthi singadluli kulokho ekutheni ukuthi umuntu ethathwe yinto ayilanda nokuthi waphambana nemiyalo ethile mase lento ivele imkhinyabeze ezedlule emhlabeni. Ngifuna ukuya la ekutheni ukuthi nangu nomunye ufuna ukuphakama ngeke ekutheni ukuthi vele uthi wena phakama ekubeni kukhona into ekhona eyakhinyabeza ekhaya yafike yathatha umuntu kodwa isekhona iyona futhi le ekulethela phela ngoba vele phela uyiproduct yayo ufunde ngayo ukhuliswa iyona wazwana ama license njani becitshiwe la ekhaya khona yonke into bekhona imali eningi kumpompa leyanto wena usubamba futhi emalini yayo usuzoza kumina uzofuna entsha le ndala ingatholeli utho bantu uyabona noma uthumuza usuwakhile makusekhona abazali kufuna befike bekubikele awuyibikele umuzi wakho usuwakhile wakhe impela kodwa owabazali bakho so nalento yalapha ekuthwaleni ngoba phela ukuthwala vele kuyethwaleka igama ethi ukuthwala seli common kakhulu likahle lokutshatha ngoba lenza ukuthi kuzwakaleke language engcono ukwetshatha kuyetshatho kodwa manje kukhona itshatha eziphambi kwakho kufanele ukuthi uzenzele imhlatshelo yazo zibhodle bese zemukela le
ngoba ngisho amathwasa angaba u5 ngeke baphule ngokufana kodwa baphehla ukhambo lodwa labantu bakhothe ijaji elodwa makuyijaji mangibagaqa izizwe izodwa ngibagqaba bonke la ngalinye futhi ngibafaka impopho eyodwa futhi laba bantu kodwa mase beperforma kukhona usala bashintsha ukwenza uvuka izinto zasemakwabo ezikhona bese uthi hayi wena ngeke man umkhulu wakho ngathi khona bekhona wayephethe kanje uyazi njalo uma ubhula uyayushintshe uyazi uyashintsha uma usuqala ukubhula kukhona into esukuma kuwe extra eqhamuka nomkhulu wakho lento eqhamuka nomkhulu wakho sekufuna ukuthi uyenzele imhlatshelo yayo before uthathe yakho so kuphuma umdliwa lapho ke abantu bacabanga ukuthi umdliwa into engekho into ekhona umdliwa nazo nje igubhu la sikodlweni nqaba kakhulu igubhu ngeke sibone isigubhu mase sesilwa nami ngoba sesilambile ngisenzela into zakhona ebese ngibona hayi ngeke lesi sigubhu engeke imele lento yaso sisifuna whisky njalo bese ngithatha isigubhu kosicibhe ehlathini ngisithele khona ngishiye khona makufika umuntu wohlobo olithile lwenkinga ngeke ngithi bafana mbani naye nesihlahle nesithini nomgezela khona ngoba mina abantu angibagezela khona angibagezele izihlahleni engenamkhuba wami khona yebo la usukugeza khona mangithi nje bafana mhambisene emoshini nomgeza kunamagama khona abekiwe ahlukahlukene bafana mnyusele endaweni ethile nomgezela khona kunamarandi akhona abekiwa ngomthetho wakhona lamarandi njengoba ngiphosisa wena nami ngaqala ngaphosa ngenza usiko ngaqeda mase ngihleli la abantu bafana baphumele ebhakede bamgezela lapha kanje kunento yami lapha esebenzela mina yala ekhaya mufuka ugeza ucela ubona izinto seyilunga uthi na umkhulu nebhavu lilodwa nje izinto seziyalunga ngakacatshwa nokucatsha ngithi mina kunjalo emakhosini ngoba dinga i-one language laba bantu kuthiwa kunjalo emakhosini uthi makhosi muni wakwenze njani kufuna inyanga lokho ayi ngikuzwa kahle dokotela sesigoqa nje okubalekile engifuna ukuthi sivale ngakho njengamanje esekutheneni ukuthi abantu abadinga udokotela eindaweni ezahlukahlukene ngoba ngiyazi ukuthi eGoli ukufike uthi gozololo kwesinye isikhathi uze la eThekwini uthi gozololo kwesinye isikhathi kodwa ikhaya elikhulu ikhona la eThekwini la otholakala khona la ngitholakala khona eThekwini emnqamlezweni eKhongo eKZN eDurban kusukile mina ngihlala kula ekhaya elikhulu makwenzeka ngizawuphuma ngiye kwenye province ngiye ngimemezele nginama page amaningi DR Lukhele number 27 Facebook TikTok DR Lukhele YouTube DR Lukhele nezinamba ke zikhona ngicabanga ukuthi yizo lezi egijima ku screen so ngihlala ngila eThekwini ngesimanga sokuthi ke lo msebenzi esikhuluma ngawo ke kwenze uthothi umuntu ukusithatha u3 days ukwenza ngithi ngisaphezulu ka 3 days womunye umuntu kunomunye umuntu oqala namhlanje u3 days wakhe ngithi ngiyoqeda omunye kufika omunye umuntu naye udinga u3 days wakhe wesigubhu mhlambe wophondo mhlambe uzotshata mhlambe uzothatha amajaji mhlambe uzolapha nje uzowelashwa nje omunye uzokhuphula isithunywa omunye ubuya isibili uzophothula enye into othola ukuthi sayenza yafika yashayisana ngoba umuntu besuka kude ezala ufika setshenzwe ahambe uyawuza umehluko bese izinto sizithi ukusala la isala khona bese mkhulu ngicela ukubuya I believe ukuthi lento izowenzeka bese ngizwile ukuthi isiyona khona ishayisana khona omunye avela athi ngikhuphukele emzini wakhe ngiyoklinisha khona ngoba mase sila ekhaya elikhulu sihlola konke sicwaningisisise nezinto kufuna siyibhasobhe siyayikhuluma so sisegameni lokuthi ke ngise KZN ngila eThekwini eNanda eKhongo abantu bangithola khona zonke izinsuku ngabe ngiyaphumela kwezinye izindawo kodwa ngibanjwa ukuthi lo msebenzi engwenzako njengoba sixoxa udaba lomdliwa akuyona into ongafika uyenze namhlanje umuntu aphuma hambe uqedele dokotela inamba zimbili izona lezi oyibonayo lapha escreenini DR Lukhele 27 kanjalo semnqamlezweni lasekhona kunjalo bamba inamba lokho isiqalile uhlelo uyayibona inamba siyagijima lapha escreenini uyena ke udokotela uLukhele bese fika kuyena namhlanje sibonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho sinika sona angazi noma kukhona nokusalayo hayi akukho kusala komkhulu kusho nje ukuthi hayi abantu bafone baphasopa ama scammers
iy'namba ey'sebenza la ekhaya yizo lezi ey'gijima ku-screen. Abantu futhi abakholwa ukuthi befike ekhaya la ngithi kusekhongo khona eNanda eThekwini bafike kube abantu abathi bahlolelwa online ngiyayithanda i-video call noma ucinisekise-ke ukuthi izwi lami usuyalazi ukhole ukuthi hayi Lukhele wena ngicela uqhubeke ungihlolele ngimsize umuntu asizakale ngoba angifuni abantu abazokhala bathi sebefaka imali kophepha kuphi kobox angidelezi mina ngine-account nje ngisebenza ngayo futhi ngiyithanda ufika ekhaya and iy'namba lezi enginazo ayifakelwe imali ngoba i-account yami icashile iyodwa bayazi abalashwa la ekhaya akumani nje kuthiwa hayi faka imali ayikho into enjalo and nenkulumo yami uyayizwa nje mawufona ukuthi hayi ukhuluma nehumusha la ukhuluma noLukhele ukhona lesi siphukuphuku esikayekile ukudlala ngenamba yami le endala kodwa kangibuyele emva ngikhuluma into kanye bese ngidlula kodwa nje inamba la ekhaya le endala yahekwa abantu baqhubeke bamcaphele lo yamuntu angadlali ngabo. Sibonge kakhulu mbuke lapha ekhaya sibonge isikhathi nethuba bese ku DR Lukhele khona la eNanda eCongo sizokhuluma kakhulukazi ngemidliwa nezinto esuke ilandwa abantu bengazi ukuthi balandani ngoba omunye umuntu uthi momtshela into icabange kakhulu kodwa utheme esuka ekhaya wathi hayi sengincamela noma yini imkhulu ngiza lapho noma yini ke iyona ethanda ugqilaza abantu kwesinye isikhathi ingakho ufanele ubuze ngoba esho ukuthi obuza ukuthi sasigcila kakhulu emathuneni njalo sancike emathuneni masenza lemsebenzi kuyaye kube njalo. Igama lami ngingumzothule ngokeshembe isibongo mafafuke njengedengabane sambane sabumgosi ngalala maqedo wayolala bofowazana ngunogwaja sikhundla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale ngumkhovu oyiphayo ngumadakeni oyishasa nketela ayiphinde idibane nangokuzayo yipha